Reka rero tubasuhuze kandi tubashimire bakunzi bacu ariko tubagezeho n'aya makuru mashya azindutse uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 2025 ni ku munsi wa kabiri w'icyumweru hariya muri Uvira ibintu bibaye ibindi bigenze bite byose tugiye kuza kubigarukaho. M23 iratunguranye ifashe icyemezo gikomeye cyane, icyemezo kitari kitezwe habe na gatoya, kuko nta muntu wumvaga yuko nyuma y'iminsi itagera no ku cyumweru bafashe umujyi wa Uvira batangaza yuko barekuye uyu mujyi. Ihuriro rero rya M23 ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryemeye gukora abasirikare baryo mu mujyi wa Uvira nyuma yuko bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni icyemezo M23 itangaje mu itangazo isohoye muri gicuku mu kanya gatoya mu gicuku. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuzabikorwa wa M23 Colonel Nanga. Iri huriro riravuga ko iki cyemezo gishingiye ku biganiro by'amahoro biri kubera i Doha muri Qatar ndetse n'amasezerano aherutse gusinyirwa muri Qatar ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025. Iri tangazo rero mu gice gikomeye cyaryo riravuga riti mu rwego rwo kubahiriza intambwe yatewe nubwo FRDC n'abambari bayo bakomeje ubushotoranyi, Alliance Fleuve Congo yiyemeje ingamba zo kubaka icyizere mu rwego rwo guha amahirwe asesuye inzira y'amahoro y'Idoha kugira ngo igere ku ntego yo kuzatanga igisubizo kirambye cy'amakimbirane. Iri huriro rikomeza rivuga ko M23 izakora ingabo zayo mu mujyi wa Uvira nk'uko byasabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa iri huriro rivuga ko rikurikije uko FRDC na Wazalendo n'abandi bakorana nabo bitwaye ubwo M23 yabaga yafashe icyemezo nk'iki, risaba ko hashyirwaho ingamba zitanga icyizere ko niriramuka rirekuye uyu mujyi uruhande bahanganye rutazahita rwongera kugarukamo no kuwukoreramo ibikorwa bibi. Iri huriro ryasabwe ko hashyirwaho ingamba zihamye zo gucunga no kugenzura uyu mujyi, kurinda umutekano w'abaturage n'ibikorwa remezo ndetse no kugenzura agahenge ko kubahirizwa. Rigasaba ko hoherezwa ingabo zibishinzwe zidafite uruhande zibogamiyeho. Naho ku kijyanye n'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yavuze ko idashobora kwemera ko ibice yabohoye byagirwa indiri cyangwa byagirwa ibirindiro y'ibikorwa byahungabanya imibanire myiza iri hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni icyemezo M23 ifashe, ariko abantu tujye mu busesenguzi bwacyo, abantu nimwumve ngo iki cyemezo ngo kirafashwe. M23 ifashe icyemezo cyo kurekura Uvira. Uvira ni umwe mu mujyi w'ingenzi M23 yari yafashe, ariko hari kondisiyo M23 yashyizeho. Izo kondisiyo zirakomeye cyane. Niba wibuka igihe yarekuraga Walikale, yavuye Walikale, Wazalendo na FRDC bagaruka inyuma bica abaturage bari bagaragaje ko bishimiye ko M23 yafashe Walikale. Uwo ari we wese babonye yishimira ko M23 yafashe Walikale, cyangwa se n'ubwo bavugana bose abaturage barishwe. Niyo mpamvu bavuze ngo tugendeye ku nararibonye ry'ibyahise, aho FARDC Wazalendo nabo bafatanya bashatse kuririra cyangwa gusahurira mu nduru kuri izo ngamba zigamije kubaka icyizere M23 yafataga ikarekura ibice yagenzuraga. Noneho nyuma abo ngabo bakagarukamo bakabifata ngo bakica abaturage sympathisante de l'Alliance M23. Abaturage bagaragaje ko bishimiye M23. Abangaba bo muri FRDC na Wazalendo, abo baturage bose barabishe. Ati rero turahamagarira mwebwe mudusaba kurekura Uvira
ko mushyira kubw'impamvu zo kugira ngo amahoro agerweho, ko mushyiraho ingamba ziboneye zo gucunga uyu mujyi, harimo no kwambura intwaro, demilitarisation, gukuramo intwaro, kurinda abaturage bawo ndetse n'ibikorwa remezo byabo, ndetse no gukurikirana iby'ako gahenge kashyizweho, hagashyirwaho ingabo zidafite uruhande rumwe zibogamiyeho. Ku bijyanye no kwerekana ko Uburundi nta kibazo bushobora kuzagira hariya muri nuza muri biturutse muri Congo, M23 nk'uko yari abigenje mu itangazo yasohoye, igaragaje ko nta mutwe witwaje intwaro uturuka mu Burundi uteze kuzakoresha ibice byabohowe na M23 mu kugaba ibitero bihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ati iyo garanti turayitanze, twe dushaka imibanire myiza, dushaka imibereho myiza hagati yacu n'igihugu cy'u Burundi. Ntabwo tuzemera rero yuko hari uwaturuka ku butaka bwacu twabohoye ngo narangiza aze kugaba ibitero hariya kunuza ku gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru rero yakiriwe mu buryo butandukanye, bivuga harimo n'ababihuza ngo n'u Rwanda, bakavuga ati buri u Rwanda barufashe bararukanda, barubwira yuko rugomba gukura ingabo zarwo muri Congo, dore yuko ngo izo ngabo z'u Rwanda ngari zo ngo zigenda zigafata biriya bice. Ariko none kirimo kwibazwa, ese koko ingabo z'u Rwanda nizo zafashe Uvira cyangwa n'abanyekongo M23? Gusa bakavuga ati ibi ngibi n'ubundi aya matangazo yaratanzwe ariko yagiye arangira gutyo. Batese kubera iki muvuze ngo ngo niharekurwe, ngo nuza ngo niharekurwe ngo Uvira, kubera iki mutavuga ko agomba kurekurwa na Goma cyangwa ngo harekurwe na Bukavu? Bamwe bakanabyibazaho, mu gihe ni ukuvuga ngo nanone barakabihuza n'ibyatangajwe ejobundi na Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo. Bakavuga bati ejobundi yashushe n'ugaragaza ko u Rwanda ngo rurimo kutuba amasezerano ya Washington, ngo kandi batazemera yuko amagambo perezida wabo yavuze azagenda ubusa. Ni ukuvuga ngo nka ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Lucy Tamlin yagaragaje ko igihugu cye muri Congo ufite icyicaro Kinshasa, yagaragaje ko igihugu cye kigiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Congo yubahirizwe. Yagaragaje ko ngo bagiye gusuzuma ibishoboka byose bijyanye na diplomasi ndetse ngo n'ibihano, ariko yongeraho ngo n'ibikorwa yaba hagati y'ibihugu bibiri cyangwa n'ibihugu byinshi, kugira ngo barebe yuko byanze bikunze aya masezerano yubahirizwa. Ahangaha yashyizemo les outils possibles diplomatiques de sanctions, ni ukuvuga ngo hari ugukoresha uburyo bwa diplomasi ndetse n'ubw'ibihano, ariko ibihano Amerika ishobora gufatira igihugu kimwe cyangwa se ikajya mu bihugu by'inshuti nabyo bigafatira ibihano icyo gihugu, kugira ngo barebe yuko ari amasezerano ashobora kubahirizwa. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi rero, iyi press conference cyangwa se bimaze iminsi bitangazwa ku guhaguruka kw'amahanga, bishoboka ko ari byo bitumye M23 ivuga iti nta kibazo, turiretera turasubira inyuma, ariko muzane izindi ngabo ziri netre zidafite ahandi hantu zibogamiye, zize ziba arizo zirinda abaturage, zirinda ibikorwa remezo byabo hano muri Uvira. Ati iki ngiki nicyo twebwe dushaka. Aho rero urumva ko naho harimo akandi kantu gashobora kuba gatumye hari igitutu kigiyeho, gitumye M23 ivuga iti twebwe turemera kuva umuntu uza kuva hano, umuntu uza muri Uvira, ariko nanone M23 buritanze ikindi kizami biraje kuvanga imitwe yitwaje intwari ikomoka mu Burundi, no kuvuga ngo ntidushaka igihugu cy'u Burundi hano muri Congo. Nacyo nicyo kintu bisobanura. Ntago M23 ishaka Burundi ara mu gihugu cya Congo, abarundi nabo nibatahe. Nibyo ngibyo rero kuri M23, reka dutegereze niba koko iri buze gukura ingabo zayo hariya muri Uvira.